amanye amathalenta nawo unendlela yokwazi ukuthi uma beqala bembuza o-commissioner umbuzo abayibuzayo izolide lapha ekugcineni bese yena ayajumpa yonke lembuzo le aye lapha ekugcineni la kiwa khona kaningi ke bemkhuza bethi hayi asikakafiki lapho and kuke kusekude kakhulu ukuthi sifike lapho silala sikhona athi no mina sengila eniyakhona bekuphazamisa kakhulu indlela abuzwa ngayo lo mbhemu lo obunendlela yokuyibona izinto zingakenzeki nanokunye ke akwenzayo hey unekhono lokubala wonke umuntu ongadikeki lapha nigade nani bafuthi mhlawumbe unibalile nje lo wamlisa uyabalana bala inqwaba yabantu inqwaba uke wabalwazi wabala nenye indoda othe uImran Bhatt indoda yasePakistan le esihlala la eSouth Africa singazi noma inabo inobuzwe bala kodwa sikwazi ukuthi leya ndoda isondelene kakhulu neANC uthi leya ndoda ke yena idayisa imizimba yabantu kanye namadrug isebenza kakhulu neMozambique ubufakazi bakhe lobo bungacelwanga wayeqhamukela naye leya ndoda ke abanye bagijimile ke bayoyibheka ngoba bathi bebengayazi bayobheka ku Facebook hawu bayifica leya ndoda ihlezi na wonke ubuholi obuphezulu buka-ANC futhi leya ndoda inesikhundla ewadini la isuka khona iBEC member ye-ANC leya ndoda ke ithe isuka yathi no lo muntu ungiqambela amanga ekubeni ekusempeleni uyena okade efuna imali kumina ngenkani ngambopha ngo-2015 angilazi icala lashona hapi isiyasho ukuthi ngiyombopha futhi ngifuna ukuvela kumadlanga ngibusho bonke ubufakazi enginabo lo uphendula izinto empeleni uyena udayisa amadrug kanjalo nabantu ngekhathi esho leyo nto ke le ndoda iziphendulela lapha ku newsroom ngolwesihlanu iphindi yasho futhi uthi usengisabisile uphinde wayisabisa ke le ndoda ukuthi hayibo wena uShedrack lo umphathi wamaphoyisa hey uyingozi kakhulu leya ndoda isiyasaba ke